Sedangkan 19 Dhansuri Constituency IDCC baca toko. Babu terang pen dinasti terang. Alam itu kita BJP pelo, alam itu kita sini ke KPSL Silong. Apa parti ke lahan dah toko. Ani kita sebentar sini ke KPSL Silong sini nanti bawa dalam lo. Nanti perubahan di sektor loyo, ini mana tu di sesuatu parti ke untuk buatlah. Tetapi apa? Di tiga sekali deh, kita parti ke insan kita sini di situ online loyo karena itu orang nanti. Satu lagi kita ni, second experience ini sambil apa sini ke sesuatu program sini, ni jadi pernah tu. Jadi nanti kalau dengan kedua arah tu apa saja. Sampai jatuh berapa terutama Richard Tunta alam semua. Six to the wrong list. Six to the wrong list. Eight years to the wrong list. Eight years to the wrong list. Seven to the wrong list. Seven to the wrong list. Jaga wrong list. Jaga wrong list. No namaste. No namaste. And pray namaste. And pray namaste. Jaga wrong list. Jaga wrong list. Eight years to the wrong list. Eight years to the wrong list. Six to the wrong list. Six to the wrong list. Seven to the wrong list. Seven to the wrong list. And pray for the sick. And pray for the sick. No namaste. No namaste. Itu Meghalaya border lake block 1 block 2 taso give and take policy la bangke ni tum we che koi dekhe taso utha kani tum ari sita release dhorna dodam lo border area Lapen ke athe pima che koi dekhe taso akaron ke lahlo je kedam tang 1951 taso itu Karbi Anglong district taso a district along hood nasohot mane central survey latumbang sob pilar ke tangdo level border bang ke sob kitik tangdo la sob teng pen tulute litumbang ke jedoti balong leta itu hidam de ko litum along leta cheta agency da pitek the pitini litudam kudanti athe pima jangsi Latung nasi latung an, longle pi ni hara pute ha, gitu garigau, laso jaluk beria longle le pidamoy pusini li pudambi la BJP tumha. Lalu, na pengke na MLA Karbi Anglong pen bangpi ke hai do, BJP pen ke hai do lo bangpi MLA do, ta bangpi MLA do tok ta latung minister ta latung long dekhe, tipa long dekhe. Lasona MLA tu, late langdam late itu lango, itu state tiwang di kali Amerikang, aparman minister ta colong tete, lasona
MLA bangke ilitum bangke dorkar ave di sini di Gudanji. ASDC bang proxy body Lapen ke independent mane party ave pindum bang ke Lapen la kadu ve ajha katum an ke lage BJP la ke onge BJP pen lo na dun Congress BJP pen do ve 38 families abang fuali family abang 38 families tum pini dak APHLC along nan ki pa ok dun lo nelitum dak ing tan kring lo Lapen ke nelitum pen pede APHLC pen pede ilitum autonomous state along un elo Lapen ke kedutang six schedule of power anta chipang botu etlo tapos sila ke long tu je pan ke APHLC pen pede chiplang pelo pujok ta chinisi tribal atom pan sakori pini neta pipedet khangjang lo nange kapiduk akam loksi claim lo family atom pan rong betien de sug pikpak lo la por la kapejok je pan ke APHLC pen si unchot po chinisi alang litum long pini yang cepa ok dun lo